पाउचदेम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे इम्फाल अमसुंग इल तुरेलगी इसिंगी इमाई का हेन मयंग ताथाग्रे नमित कुन्निकी मतुंगदा इम्फालदा इसिंग फंगदबगी अवाब मायुकनबा याना लैरे निंगथमदा ओइबना मतम सांगना नोंग चुरक्तबदगी इम्फालगी मफमसिंगदा इसिंग पीरिब तुरेल इम्फाल तुरेल अमसुंग इल तुरेलगी इमाई अंगकवा फंगना हाइथाग्रे नोंग चुरक्तबदी लाक्लिब नमित कुन्नी रुंगी मतुंगदा मियामदा वाटर सप्लाईगी अफबा इसिंग पीबा ngamdabagi pibamda laklabagi haina Public Health and Engineering Department PSED gi masin chatpa officer sina phongdoragli Hiramasi gi matangda PSED Division 2 gi Assistant Engineer amana pause asid hai Imphal East gi mafam ahmada sing piriba asi idil turil tagi tongan ba water supply plant singna chingkalaga piribani Ado bahu ki patha khara gi mamang dagi state asida nong suraki dabadagi turil singi imai angakwa fangna andagre Marmasna water supply planting asina mahusagum ising chingkatpa ngambagi thaki makada laikhibadagi kasadam amasaraga ising mawkhutlalaga ising chingkatpagi thabak tawre karigumba ising gi imai asi masidagi amuk hena nem thagi batarabadi tangai fadana dolai thabi bares panariba mari leinaba loisangka paw phaunoraga dam gi get hangana na bahonagani masi mamang gi sahi sing dasu adumak chataduna lakpa thawong amani adobo karigumba dam asigi get hanglabasu nong churaktrabadi ising gi mai Wangkadan duna thambada ngamlakloi Maramaduna tangai faduna January tha adwai dagidi miyamna sang naina ising piriba miyamda sang naina ising piriba asi lepagi phibam phawba lerakpa yai Adugumba phibam adu laklabadi department asna miyamda ising phangananaba dai atopa thawsal singju pakhalakpa yai adubo housing maki wenadi madugi sem saba thoina laitri haire Manipur gi turel singi manungda iril turel amadi mhausadi ningthamthagi matamdasu thoina ising kanglamdabani adobo hogiba sahi mangarong gi mamangdagidi ningthamthagi matamda ising kangbagi thawdogasi thengnare masi kari maramdagino haiba kumna thidoktuna lokotpam thokba thabak thorom sing lokotbagi tangai fadaba leire hana makha taake Noni amadi toful gi lambi sembal loidri bil khajikak pithokpada ngairi chief engineer Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY gi makhada none dagi nungnang amari tufol dagi saroi sagonglong phawbagi Assembly balambi sing sembagi thabak loire adun aran pamongda department gi mekedi gi sel kai thoki belaite hana Manipur lengha gi rural engineering department gi chief engineering Panti Singh Thamaina phongdokre wafamase Congress party gi mekedi gi aran pamongda thabak ningthina sudan sel lathokre hana sars tawki bagi matungina department gi Official amadi thapak sing asiba suriba contractor singa punalambi assembly mafam sing atuda satuna haktengna yengsilaba matung pami sing da phongdokhibani Hiramasiga mari ledana chief engineer na hai National Highway 53 to full dagi saroi sagolong phawbagi kilometer kungatar rom sangba lambi asi sembagi damak department gi mekedi final bill pi khibalaitre lambi asigi thabak suraba package number MN07152 gi oinasu haujuk phawda lupa 1564197 da kaithokbada ngairi makhatana sugadaba thabak ya su lairibane lambi asigi sarukara WBM tawba horomba thengnare makhatana lambi asi semnana bagi damak lupa 38365137137 kaithokadaba watli kana kumpasing lambi asi semnana ba yungliba sanpol singda thabak subat loina bagi damak sahi asda yenglaga thabak subal loikre sen loktok lamgani ana lognaba kya yauri adubo Board asida iriba thabak subat loibagi matamasidi ministry na pikhiba matamadune Indo Myanmar kamkai da anawa police outposting Kengjoy subdivision ki koki chiefs association na lenga ki mayukta leblagle Manipur lenga na Indo Myanmar kamkai faring da ahenba section tharwang silakat nana pigi damak mari leinaba unit lenga tahai jaduna ayaba phawa laurabani haiduna ahenba police outposting kamkai asigi paringda Hangdokna naba khona rakpagi manung channa Kengjoy subdivision ki manung da outpost manga hangdokani haiba wafam badu Koki Chiefs Association Kengjoy division ki maikedagi anoba outposting hangdokpagi mathau tade haiduna lenga ki thawrang asigi mayokta leblagle wafam asigi matangda tha asigi kungani thoida khawfum village da Koki Chiefs singi mifam ma phang thokre ana subdivision asigi Koki Chiefs Association ki information secretary Leslie Auke ki cherola mana phangdorakle Mifam adu sipsingki manung da sa da humfogi sangda miuchingna sarugyaki haratuna anawwa outposting hangdokpagi mahutta hanadagi lairakliba police station sing ningthijana mathau tahonbana chungani haiba wafum su phongdoragli Panbajabri hongi thabaksu puriba chief minister na Indo Myanmar ngamkhai faring khakda da natana National Highway 37 Imphal Jiribam lambi paring dasu hanadagi lairakba police station singki mathakta anawwa outpost khara hangdoklagani haiba wafum phongdokpa laikhrabani
Sangai Festival yang besatpa ama accident sire. Karang sagul sa namiki na bidang pung taraga mathoirom tabo matamda Bisnupur District ki Nambol Police Station ki manungsan ba KVK ulaugi welcome haina thawa signboard adugi manakta Hyundai car i20 ki thangjinabada Yamaha FZ motorcycle thogdun lakpa miyoi ama laikidre anida sogle hairi. Tawdu kasi ki matang da press na fangba pauda hairi fana Yamaha FZ motorcycle MN04D 9452 da laikidaba amiyoi adu yauna punna makwai hom Hafta Kangsay Bung da Pangtok Liba Panifo Sanga Festival 2022 yang uraga halakbagi lampi da Bisnupur District Marang Kunogi Ethnic Park da Pangtok Liba Sanga Festival imong marung pun yang uraga halakba Hyundai i20 MN01 X6406 ka thomjina badagi laibak thiba thawtoga duthok bane Sana bagi pauda FIFA World Cup 2022 Yumbu Qatar Senegal gi makutta maithi hobadagi 11 nation gi sang wanghat kre Yumbu Qatar na FIFA World Cup ki ngasi sana kiba group gi ani super round da Senegal gi makutta amma ahum da maithi hobadagi tournament asdagi eliminate tawagi lambi da naksin kre group B gi ngasi akan bada sana kiba ani super round gi match da Iran na atheng bada san kiba goal sing ki bating na Wales po ani soda da maithi ba pi kre Qatar amasung Senegal na sana kiba match asi ahorakpadagi Senegal gi sana roisina akan betek sa thaduna lakhrabasu Yumbu Qatar gi defender sing na nikthi na bai una bagam kibadagi matam kuina goal sanadana lakhe Madam Queen team mani ki sana roisina goal account agdopa ngamnadana lakraba matung sana bagi nifuga mathoi suba minita Senegal ki sana roisina satharapa attack amada Baulaye Diana Meski hanba goal chanduna amasonoda majal thaki badage Yumbu team gi maikeda pressure pisin bhauki an half ki emorebe minute kharada Qatar ki sana roisina goal handopa ngamki badage ngamki dabadagi Senegal na amasonoda majal thatuna laki Ani subahap sana rakpada goal mangsin thariba Senegal gi sararusin attack tawbi sang wangki Meski nifuga nifan suba minute Senegal gi Jacobs na semblakpa kudong saba amada teammate Famara Diatiuna goal amasanduna ani sonoda mangjil thabangam ke Yumbu Qatar gi sanarusin goal andokna nabakan ho nazarakiva adogi mai Meski humputra nifan suba minute fangke Qatar gi Muhammad na semblakpa kudong saba amada teammate Montari na goal amasanduna ama anida lahen kibadagi meski lamjelda amok yauksin bangam ke Atau makata na sana rakpa meski ni marfoga mari suba minita Senegal gi sana rusin sa tarakpa attack amada team masigi substitute ena sanglakpa Bamba diang na goal amasanduna ahum amada mangsan thaki badagi mai pakpagi lambi da sangsin bangam ke Meski lemor be minute khara team ani gi sana rusin kan khona duna lakhrabasu ahenba goal sansin bangam nakhi dabadagi Mesasi Senegal na Qatar bo ahum amada mai thiba piram ki Senegal ki sana rusin sa tharaki be attack singa du Qatar ki defender sing hating thina mayuk na bag ngam ki badagi Senegal ki sana rusin ahenba goal sansin bagi khudong saba phangki dabane Yumbu Qatar ngasi maithi kiwa asina group A gi mamaida lairi aduga makoi gi opponent sing na point hum phanglaga makok mathang dalai minare tournament asigi ngasi akan bada sana kiba group B gi league match samada Iran na atheng bada san kiba goal ani gi mating na Wales bo ani sono da maithi ba pikre Mesasi sana ba horokpadagi Iran gi sana rusin attack hena sa thaduna goal account hangdok na ba hona rakhiba do Wales gi defender sing na khudong sa ba pikide sana bagi taraga taruk suba minita Iran gi goli za dhena sankiba goal ama offside tarambadagi referee na panjal pikide Brazil na Serbia maithi ba pikhiba match da Neymar sokre Portugal na Ghana thoikre FIFA World Cup 2022 gi ngarang atheng bada sana kiba group G gi anba round gi match da Brazil na Serbia bo ani sono da maithi ba pikhiba da Neymar khongning da sokre Tournament asigi ngarang atheng bada sana gi ba group I gi league match amada Portugal na Ghana bo maithi ba pibada Cristiano Ronaldo na goal chanduna anopa record thamgre Brazil amasung Serbia na sana ki ba group G gi hanba round gi match asi ahorakpadagi team ani gi sana roi sing yamna lamba manarakpadagi hanba half ki aviba matam loisin ba phawada goal sanadana lakhi ani su bahap sana rakpada Brazil gi sana roi sing attack hena sadaduna goal account hangtokna ba hona duna lakhrabasu matam khara tanja phangbagam ki de sana bagi humfugani thoi suba minute Brazil gi sana roi sing chatharakpa attack amada Richardson na match ki hanba goal chantana mangjin thabangam ke Goal mangsin thariba Brazil ki sana roi sing goal ahenba goal sansin na ba hona duna Serbia gi maikida akan be attack sa thaduna lakhe Serbia na so thariba goal andopang amdana lairingai sana bagi umbudara humdoi suba minute Brazil gi sana roi sing chatharakpa attack amada team masigi ahanba goal chankiba Richardson na goal amaga chanduna ani chonoda mangjil thakibadagi Serbia gi maikeda pressure hena mayuk nange match ki lemo minute khara da Serbia gi sana roisina goal handokna ba kan hona duna lakrabasu Brazil gi defender sina ningthina mayuk na bangam kibadagi
गोल हंदोकपा ngамdana मैच असि ब्राजिल ना मखोइबु अनिसोनदो थोइदुना माइफांगना कैंपेन हाउदोखे सानबगी हुंबुदरा मफुन सुबा मिनिट ब्राजिल की स्टार नेमार खोंगनिंग सोकपदगी सब्स्टिट्यूट तौगे टीम की मेडिकल टीम ने यंगसिनबदा नेमार मथंगी पुंग निफुगा निफांदे निंगथिन यंगसिनखिगनी आना नेशनल टीम की डॉक्टर ना मैच तोरबा मतुंगदा फोंदोखे मसागी सही कुंट्रा सूरव नेमार मसागी अशोकवा असिना मरम ओरगा टूर्नामेंट असिगी लेमौरिबा मैचिंग सानबा यावदना कैंपेन लोइसिनबगी फियमदा लैरे नेमार ब्राजिलियन लीजेंड पेलेगी ऑल टाइम रेकॉर्ड ओइबा गोल हुंबुदरा तरे जौगदबा सुमनागी अनिखक वालिबने टूर्नामेंट असिगी ngarang अथेंगबा सानागिबा ग्रुप एस की अहनबा राउंड की मैच पोर्टुगाल ने घना बहुमनीद माइथीब पीदुना क्रिस्टियानो रोनाल्डोना पेनाल्टी की मतेन गोल चंदुना वर्ल्ड कप मंगारक सरुक यारकपद गोल स्कोर तौब ngamba अहनब सानरोई ओइदुना रेकॉर्ड बुक द चनग्रे बैलेंसिया की गोल की मतिंग ने इक्वेडोर ना नेदरलैंड्स का अममद ड्रॉ ओइग्रे कैप्टन एडनर वैलेंसियाना अनिसुबा हाफ्ता चनखिबा गोल की मतिंग ने इक्वेडोर ना नेदरलैंड्स का अममद ngasi numitang खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दा सानाकिबा ग्रुप ए की मैच अमदा ड्रॉ ओइग्रे नेदरलैंड्स की कोडी गेक्वोना सानाबा हौरकपगी तरुकसुबा मिनिट मैच की अहनबा गोल अमा चनबा ngamki बैलेंसियन अनिसुबा हाफ के सानाबगी निफुगा मापन सुबा मिनिट इक्वलाइज गोल चनबा ngamki गोल असि माकी वर्ल्ड कप की अहुमसुबा गोल नि हाउजिक फावदा टीम अनिमना पॉइंट मरी मरी फंगलगा नॉकआउट स्टेज संगबा याबगी थाजबा साउना लैरि हॉर्टिकल्चर की पोलम सिंह संगा फेस्टिवल दा मियामना पामना लैनरे मणिपुर लेंगाना सिंदुना हौजिक चथरिबा संगा फेस्टिवल की हफ्ता कांगजैबुंग अमदि बरांग खुनुक दा हांगलिबा स्टॉल सिंह दा सरुक जारिबा हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ना फुथोकलिबा मई मरुंगना सिंह पोलम सिंह मियामना पामना लैनरे इम्फाल की हफ्ता कांगजैबुंग अमदि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगजनबा बरांग खुनुक दा पांगथोकलिबा संगा फेस्टिवल की स्टॉल सिंह दा हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन के स्टॉल सिंह सु सरुक यारि स्टोर सिंह असिदा योलिबा पोलम सिंह असि मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमोगा खुसमनरगा सनमिनरिबा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज एफवीसीएस अमदी एंटरप्रेन्योर सिंह दा फोटोकवा अतेकपा उहै वहै मना मसिंग हाइलै अमदी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सिंह उतबगा लोइनना योले इम्फाल की हफ्ता कक्सैबुंग दा हांगलिबा स्टॉल दा पामी सिंह उनावा अमदा हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन की एडिशनल डायरेक्टर अमदी मोम्मा की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मन हाय जीआई टेक तौरब तमिंगलों की कमला सेर्राकों की हाथई मोरोगमदी कसाई की संपा हौजिक चथरिबा संगा फेस्टिवल की स्टॉल सिंगदोले मसिगी मदक्ता मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की मखादा फुथोकवा हाइलाई केवी अमदी एवोकाडो न सिंगबा एक्सोटिक उहैसिंग अमदी अखोइना प्रमोट तौबा एंटरप्रेन्योर सिंग फुथोकवा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सिंग उत्पा लोइना योले मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमरी हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन मिनिस्टर ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमरी हॉर्टिकल्चर एंड सोल कंजर्वेशन मिनिस्टर ना हंदक दा हौदोकिबा मनी फ्रेश ब्रांड की पैकेजिंग तौरबा हैरागी पोथोक सिंग मियामना पामना लैनरे संगा फेस्टिवल की ओना हौजिक हांगलिबा स्टॉल सिंग दा ngasi फावदा लुपा लिसिंग हुंबुद्रा की पोलम सिंग योनख्रे मफुंगना डिपार्टमेंट पाइखलिबा थबक थौरम सिंग उत्पग लोइनना एफवीसीएस अमदी लमी सिंग खुसमदरक फुथोकपा पोलम सिंग मियामना पामना लैनरे हौजे अखोइदा वारिबासी पैकेजिंग डिजाइन अमदी मैंडेटरी कंप्लायंस खक्तनी हारबा पोलम सिंग असेबा मतिक चाना लैरबदि लमदम असिदा हैरा अमत पद पुमदना मांगबगे वफम लैरोय मसिदा लमी सिंगदा हाक्थेंगना नत्रगना नकोइना खुदोंग चाबा सोइदना फांगनगनि हाइके मार्जिन कुबंबो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पोर्ट ओइना सेमगतकनि चीफ मिनिस्टर हाइगांग लेरिबा इपुदाव मार्जिन की खुबम असी वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पोर्ट अमा ओइना सेमगतकनि हाउजिक चंगसिलिबा सेंगो सकटपगी थबकसिंग असी पाइनिंगाय ओइद्रे मखादाना सेंगो सकटपगी थबकसिंग पाइखटगिगनि अंडर चीफ मिनिस्टर नोंथोम बेरेना फोंदोखरे मणिपुर संगाई फेस्टिवल की सरुकम ओइना हाइगांग सिंग द पांगथोकपा थौरमदा चीफ मिनिस्टर ना मखाथाना हाय इबुदाव मार्जिन की खुबम असी सेंगो सकटकदबा यामना लैरि इबुदाव की अरिबा खुबम असी मतंगो चुनबा मोंगदा सेंगटपगी तंगाई फदबा लैरि मफम असी बमालेम की थाकी लमकोइबसिंग की लमथोंगफम ओइननबा लेपतना सेंगटखिगनि चीफ मिनिस्टर मखातन हाई इबुदाव मार्जिन की मसाइगोलदा मालेम की थाकदा सखंगलबा थौरम खरा पांगथोकनदबा खंदुना लाकपा कुइरबनि सिंगदकदा सारिबा सगोल गंजै सानरोय की फेट चामा कुनगा तरेट वांगबा मितम असी कुमजा लिसिंग अनि तरेट लिसिंग अनि निफान अदवाइदगी पामजना सागननबा मंगलान मंगजरगा लाकपने मसिदा सिनरिबा पोलम सिंग असी मणिपुर फंगबा नतबा लोइनना मफाल लमदगी पुरकपना अयाम ओइबना सारिबा असी लोइसिनबा मतमदा लोइसिनबा ngamde पामलिबा मौंग अदु ताननबा सिनबदा मतम खराति अदुमक चांखिगनि लेगांग सेंगो सगलिबा सिंग असी अफामबा थाग अदु यौबा ngamdre हाइगांग जिंगी पंगै रोम थंगबा
Haigang Singi Pangairom Thangba Nafom Gataina Bada Lam Eker Taramari Taramanga Sawa Sagol Sing Sadik Safam Amasangot Paloere Mafamaduda Sagol Tamba Hokre Lampian the Su Eker Kuntaram Sawa Lamama Katuna Yokan and Batabo Pakat Pahuravani. Now the same Sakaliva as the Sanga Festival Nangana Bataronkara Unanaba Sam Sadon Lakpani Madugi Saru Amoina Sagolam Jen Ifa Ifuga Sagona Raklaba Arambai Nasiki Mirulda Kanganaba Pandamda Miamda One Bane. Lamdam Masida Amata Webagi Wakal Sagat Bagaloid and Pang Tokli Shanghai Festival as Miamki Mateng Taki my Fang Pang Tokli. Lamdamasta Kundariba Singmi for Kudimana Sarugia to the Festival as Satabane. And the festival Asida Sagol Tongba Police Samgot Badan Hatana Tourist Police Samgot to not Mafalamgi Lam Koi Simpongak Senba Amati Lamjing Laptop Tabak Tabak the Mateng Pangani. Nopamasa Ama Halaga Itaglobi Novi Ama Ponsi Supagi Padok Bigre. Yamban Punsi the Sai Taru Kongdar Lava Matung the Fawa Mamita Masa Uba Fangdrabi Nofi Amana. Mahana Saliva Lightningi Matungina Sahina Riva Nopamasa Amagi Itaglavadi Mama Urakna Bagi Damak Masalum Lakani Havagi Aranba. Tazabana Lamjing Duna Yamtangana Leminava Imungambagi Sai Taraka Tangariba Nopamasa Ama. Halaga Itaglubi Nofi Ama Korna Punsi Supagi Padok Bigre. Taudogasi Uttar Pradesh ki Rosa Police Station ki Manung Chanba Zamuka Kungangda December Manga Lisingani Tarakadare Tatoki Bane. Yamthang Nabagi Nupamasa Ama Halaga Itaglobi Nafi Aduki Mamingna Dan Devi Kawi. Taudogatuki Matang the Police na Kesama Lokat Baga Loinana Makpo. Taudogadu Toklava Matung Nabit Humni Surapada December Nifan Lisingani Tarakadare Tafaki Bane. Makpo Wang Pong Satapamatamda Fondora Kiba Owafum Singi Manungda Nupamasa Ado. Magna Maka Aron Bamari Lenaba Suras Kova, Mioyama Amasum Haki Masin Manau Tokpa, Sunil Kumar Kova, Mioyamaga Lautuna Duna Kidnap Taurava, Matung the Hat Kibani Hari. Kesasi well Satarapada Pajugisan ki Maike the Lepiba, Addisnan, District Government Council Bidon, Sokulana Kota Pongdo Kibada, Tautogasi Yamna, Tamtiba, Tautogamane. Naviasina Angasivu Hatiniki Mamangda, Angangasigi Masadagi Idro Karatakibane. Crimacida Maruina Scenery Benefiasi, Otabadeski. Pilivit District Madotan Kungang the Leva Dharampal Kova Mio Amagi Loina Bine. Adova Makweni Zumban Pinara Ba Matung Sahitaruk Hilaglaba Pawada Mabida Masa Uraktabagi Nupi Mapurobagi Manataki Satkituna Sazan Purda Leba Mahaki Mari Matagi Yum the Lera Kivani Adoga Mafam Aduda Magna Mama Oinanabagidamak Ariba Pambay Sing Putokuna Honarapada Angang Nubamasa Amaki Itaglabadi Mama Oigani Haiva Aranba Awafum Dagi Crime as Isataki Bani Hari. Kona Mako Fonsi Sabaki Padok Pikiva as the crime as the Sena Riva, Makaron Bamari Lenaba, Suras Amasong Masin Marok Tokva, Sunil Kumar Vosu, Ponsi Sabaki Padok Piki. Adomoinamak like it upon Pamasa, Asigi Imongi Musing a day, Makoi Omak Sibaki Sarak Piki Dabani, Hana demand Dauke. Sainana Repka Mari Lenana Canadian, Povistar Amazel Gisarak Pikre. Bisingi Kodamana Canadian singer Chris Rep Jauna Crime Gagimara Lady and allow Toki Bakaloinana. Sahi Taraga Hum to Seattle Bagi Sarak Pikre, Mark China Fakiba Matung, Sahi Amakara Yalakoda Saraka Sepikibane. South Young District Koda Tuna Hiki investigation da Kumzali Singani Kunkinape Bordagi, December forward. Wu Yi Fan Ainasukangava, Masagi Sahi Kuntagani to Surabana Fasina. Napi Hum or Reptoki Abazikanki, Konamasigi Officer, we set account da high. We Yi Fana Makimenda, you Ngoriban Hum da sexual assault Satagi. K4 Group EX Progi Hanagi member Amohriba Superstar Yi Fan Solo Career Amasim Nabagidama Kumza Singani Taragamari the Sainata Halakibani. Masagi Saitaragani Fan Surabi Sainis Mahiroi Nafi Amana Wobo Magamati Atay Nupi Sing Maka Namduna Sexual Mari Lainanki and Amaran Sibadagi Makao Kibasahiki Zulai Kuntragamatoida authorities in a Pagibani. Matamata Mahiroi Atuna Media the Haiki Madudi Wuna Sahitaraga Tarieta Suriba Mahako Yu Pitatuna Mahaka Sexual Mari Lainanke. By Zindaliba Canadagi and Basina War from Masigi Batanga could the comment Amata Pirago Yakide. Magwasagi income losin Bamadi at a text Kamari Lainaba, offensing Mari Lainana, $1 million $88.77 Pinadabas ordered Dauke. Authorities in Matungina Wuna domestic Amasung, foreign affiliated enterprise Singi Kudanga, personal income losin Duna. Kumzali Singani Taragam Pandagi Kun Pawada Pifam Topa text Wina. $1 million Marfudramanga Pidanabahonaki. Rahul Nabakianba Mio Fare. Houses at River Rahul Gandhi Bharat Polo Kongsatki, Sarukamo and Amada Padeski in Doda Mahana Tungaraba Matung the Congress losing ba Adobohat Kanihanaki Kiba Adogidamak. Mada Padeski Naga Dagi Mio Emma Fakre, Mio Ado Fabaki Maramda, Nagda Police Night indoor crime.
वांसदा पाव पीदुना खंगनख्रे इंडो क्राइम बांसदा कांग्रेस की राहुल गांधी हाननबा की हलकिबा मिउनी हाना सिंगनबा अदुगी साउंग सदा की मतंगदा मंगोंदा पाव पिरकलेदुना फोटोग्राफ अमा इंगोंदा थारकले हाना नागादा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सत्येंद्र कुमार शुक्लान हाइगी थारकलिबा फोटोग्राफ अदुगी युमफमदा सिंगनरिबा मिउई अदु नागदा दगी बाईपासदा लेरंबा थेंगनाख्रे हाइबगी पाव फंगट्रिके की ममांग नागदा पुलिस नमहाकिदमक थीबा हुंबगी धबक सथारे हाना पुलिस सुपरिटेंडेंट अदुना हाइगी पुलिस पाव अदु फंगबदगी मफम अदुदा थोंगी मियो अदु फाखी अमसुंग महापु पुलिस स्टेशन पुरकी मियो अदु उत्तर प्रदेश की राय बरेली दगिनी आइना आधार कार्ड इदम की हाइरे गैस सिलेंडर पोखाइबदा मामा मसा सीखरे जम्मू एंड कश्मीर की पोंस डिस्ट्रिक्ट युम अमगी मनुंग दंगरांग एलपीजी सिलेंडर अमा मई चाकपा अमसुंग पोखाइबदा नुफी अमा अमसुंग मागी पिकलिबा मसानुफा मईना साक्तुना सीखरे अमसुंग अतोपा अहुंना मईना साक्तुना सोखरे थौदोग अदु डिस्ट्रिक्ट अदुगी सुरानकोट सब डिवीजन की शांति मार्ग खुंदा थोखिबनी सौकेत हुसैन कौबा अमगी युमदा थोखिबा मई चाकपगी थौदोग अमदा माकी नुफी अमीदा बेगम सही निफु अमसुंग मसानुफा आखिब सही मरी हिंगना मईना साक्तुना सीखरे माफुरोइबा अंगांग अनि सोखरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमुक हन्ना थागजरी।